من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Respected ulama ikram, elders and beloved brothers in Islam, each and everything in existence, whether we can see it, whether we cannot see it, whether we can perceive it, whether we cannot perceive it, whether it is within the realms of human understanding, whether it is beyond that, everything that exists is the creation of one Allah. Allahu khaliqu kulli shay. Allah Ta'ala has created every shay, every entity. Ulama explain what is shay. They say ma siwallah. Everything besides Allah is the creation of Allah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Koreano kya pudian yan, nagu kya bantugan yan si ko Allah Ta'ala. Nagu kya salawatin yan si ko pangulutanu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyati yan ang uta. Katiru Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ila akhiriha. Nagugyong uta katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam apad ko sebut nun amata-mataan naskanu nasisi ko bayinat pamana masisiap ukad nan mauna nao tunay dito sisi kanu tigyan ko kasi siapar kanu ukad nanyo taman sadir kanu makarayag sudua kalalangot udin na kababrag diyuto so kada asabot nagu tara lawabubaya si ko dunia na ipsugu yu sumapya ipsaparyo sumarata nagudikan udim rumah sa isi salalang ko Allah taman sa di makarayag ang utadua agdaman na adad man ni kapakarayag ang utadua agdaman na isuguiran sumarata na isapariran sumapya na disiran rumah sa isi salalang ko Allah. Mga luksami, ang mga ulama kipagadatan agong mga luksami, mga pagaryami na ayat tigian gitigyan ng kayakad no Allah subhanahu wa ta'ala naskan yung buhimned nun malagit o proud ng tigyan apamikiran tanu miyaylay tanu anta kada tanu maylay miyan nagtanu anta kada tanu tigyan manag na palayat na ya kaad no Allah ayat tigyan ang makampatausayan yan nasunganin ang makaliwliw si ko Allah na palayanin na ng kaad. Each and everything Allah subhanahu wa ta'ala has created, and not only created, but whatever property it has,
whatever harm or benefit it is causing, it's not of its own accord. But that also is in the control of Allah. This entire creation, لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. In the heavens, in the earth, every creation of Allah cannot benefit, cannot harm, cannot give life, cannot give death, and cannot be resurrected of its own accord. One Allah alone is the doer, one Allah alone is the maker, one Allah alone is the controller, one Allah alone is the sustainer, one Allah alone is the nourisher of each and everything that exists. Nagusi ko kaya pangad no Allah, naskani ang pen imiad si isang utama papadalam si isang utanganin na inad niyan. Kenabatigyan di makambaya-baya ang kota kaad niyan. So tigyan so kapakangay niya na guna, o di nakapakabinasan niyan, na ay panamakapaparon, nagudyong di makambaya-baya na so Allah. Sekanyang buhay pengadan, sekanya ni di mangbel, na sekanya ni di maminasa, na sekanya tigyan ni pekada si isang utangan ni nakaadnian, sekanya ni pegper, nagu sekanya ni peguyag, sekanya ni pemuno, datigyan na makaliuliu, apakaad pemuno penguyag inuntabusu Allah. Lahu ma fis samawat, wa ma fil ard, wa ma bainahuma, wa ma tahta ath-thara. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Everything in the heavens, everything in the earth, everything between the heavens and the earth, everything beneath the earth belongs to Allah. Allah Ta'ala, when He begins His kalam, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ, this is the book, in it is no doubt, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, it is hidayat, it is guidance for those with taqwa. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, the first, most basic level of hidayat, the most basic level of iman. Quran explains, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, that whether it is the earth, whether it is beneath the earth, whether it is the mineral, whether it is the platinum, whether it is the iron ore, whether it is the gold, whether it is the silver, whether it is the diamonds, whether it is the oil, whether it is the surface of the earth, whether it is insan, whether it is jinnat, whether it is the river, whether it is the insects, whether it is the birds, whether it is the animals, whether it is the oceans, and the multitudes of creations of Allah contained in the oceans. It is said 1 cubic centimeter of water of the oceans contains more living organisms than the entire human race. More than 6 billion makhluk Allah has kept in 1 cubic centimeter of water, moving upwards, whether it is the skies, whether it is the comets, whether it is the asteroids, whether it is the planets, whether it is the stars, whether it is the sun, whether it is the moon, whether it is the first heaven, and the malaika of the first heaven, second heaven, third heaven, fourth heaven, fifth heaven, sixth heaven, seventh heaven, and the malaika contained in these heavens, whether it is the other creation of Allah contained in these heavens, whether it is the kursi of Allah, whether it is the arsh of Allah, from the earth to the arsh of Allah. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, the most basic level of hidayat, the most basic level of iman is that from the earth to the arsh of Allah, everything is dead. Nothing benefits, nothing harms, nothing lives, nothing dies, nothing gives health, nothing gives sickness, nothing gives wealth, nothing gives poverty, illallah, except with the qudrat, permission, will, irada of one Allah. So tigyan so langwan o kaadn na ayakir kun na so Allah. Malagi tigyan o kaadn mapapadalam si isang kaya gilupaan. Anta ka tigyan si isang kaya paglatan ang langit aguso lupa. Anta ka tigyan na mapapadalam si isang kaya di dalam mo lupa. Malagi tigyan so bulawan, so platinum, so langon na minerals, langon na pagkapuunsang kaya mina. Bagi ikakampatyan na pagkapun si isang di dalam malupa. Anta katigyan mga kaadin si isang kana di dalam maragat.
Amia kadak-dakal tigen na kaadinsan wallah. Mia aloy asusa ka cubic centimeter. Aig si ikuragat nagyang utama papadalamun ang mga kaadno wallah. Mga organism na mas malakal adiso mapapadalam sa ikong mga manusia. Nam kabilyon ang manusia kaadno ulaw ta'ala. Mia sutis-sutis kanyan kasatiman buka cubic centimeter. Aig si ikuragat na mia kadak-dakal lakaad niya nun adi sumaad si isang kailyaw lupa. Na mamanik tigyan si isa langit. Ipun si isang kananapagan na langit. Nagyong utapaglitan niya na raot man ang uta ikadua tigyan na langit. Taman si isang uta ikatulwa langit, ikapat, ikalima, ikanam, taman tigyan si isang uta ikapitwa langit. Na raks tigyan sa mga bituon, sa ulan, sa walungan, sa mga comets, ako sa mga asteroids, lango na nga ni na kaadsan tigyan o Allah, na palayad na ng tigyan maatay, inun tabu tigyan na sa Allah. So tigyan so pagang-paganaid na daradat, o paratiya si kuwallah, amya aloy si isa Quran, na alladhina yu'minuna bil ghaib. So siranuto apyarateran sunganin adakiran makarayag udin apyag makiran. Giitigan ng elango na miyaloy si isang kaididal malupa si isang anapuro langit. Na itigan na peraten tanutigyan na dad na pagkaanggay sa naguna. Da apakaumpya, da apakabinasa, da apakapuro di niya mapakadapanas, da tigyan na pakatabang, da apakaugup inuntabutigyan kaswallah. هو الذي سخر البحر. The rivers belong to Allah. سخر لكم الأنهار. هو الذي سخر البحر. The seas belong to Allah. سخر لكم الأنهار. The rivers belong to Allah. والأرض بعد ذلك دحاها. The earth belongs to Allah. أخرج منها ماءها ومرعاها. The waters belong to Allah. The crops and grains belong to Allah. والسحاب المسخر. The clouds belong to Allah, suspended between the heavens and the earth. It is said one rain cloud, cumulonimbus is the name, contains 300 million tons of water. Suspended, without any pillars, without any support. Who is keeping it aloft? Who is protecting this insan from being drowned? Alam tara, anna Allah yuzji sahaban. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. Allah Ta'ala says, why don't you see how Allah subhanahu wa ta'ala gathers together the clouds? He forms them into clumps, rain clouds over your head. ثم يخرج الودق من خلاله. And then from in between that, Allah Ta'ala brings down the rain water. It is said, the rain droplet, the droplet of rain water normally falls from a height of 1200 meters. Something, an object, the weight and size of a rain droplet, when it falls from that height, it should be reaching the earth at the speed of 558 kilometers per hour, like bricks falling on your head. But Allah subhanahu wa ta'ala's nizam and system of rububiyyat, that droplet of rainwater makes friction with the atmosphere, so that by the time it reaches the earth, it doesn't strike at the speed of 558 kilometers per hour, but it strikes at the speed of 8 or 10 kilometers per hour, softly falling. Yusibu bihi may yasha'u min rahmati. Allah Ta'ala causes it to come wherever He wants out of His mercy. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. Look around the athar and the signs of the mercy of Allah. That ground which is dry, that ground which is barren, when the rain droplets come down, how Allah Ta'ala once again brings it to life. Same water, no color, no taste. Same sand, no color, no taste. Same fertilizer, no color, no taste. Allah from above His arsh causes the rainwater to fall, brings forth the crops from the ground. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Allah Ta'ala says, why don't you look at the farming you are doing? Why don't you look at the vegetation you are doing? أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Are you causing it to grow, or are we causing it to grow? إِنَّ اللَّهَ
فالق الحب والنوى, the one who splits the seed, the one who brings forth the crops from the ground is one Allah alone. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. Allah says, use your science, use your technology. You will never be able to cause one grain to grow from the ground. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. Same water, same sand, no color, no taste. Yet Allah from above His arsh makes the mango sweet, makes the carrot sweet, makes the karela bitter, puts sweetness in something, puts water in something, puts freshness in something else. Different creations, different fruits for the taste and for according to the taste and temperament of different insan. Ailahum ma'allah. Is there any other ilah besides Allah that is doing it? The same water, in the mouth of the snake it becomes poison. In the mouth of the scorpion it becomes poison. In the mouth of the cow it becomes milk. In the mouth of the silkworm it becomes silk. In the mouth of the bee it becomes honey. Who is doing this? Ailahum ma'allah. Is there any other ilah besides you Allah? The heavens, the earth, one mudabbir, one controller, one sustainer, one nourisher. The controller of everything is one Allah alone. Bela ko ni usab-usab kita nudan raktan Allah. Sutigian su Allah naskanya ni miad ko mga ragat, naguskanya ni miad si ko mga lawasay. Inisa kasakaunian rkyo su mga ragat, naguinisa kasakaunian rkyo mga manusia su mga lawasay. Sutigian su Allah Ta'ala naskanya ni miad si isang kaya mga gabon. Mapapayugan tung tigian si isang kaya paglata na langit agu sa lupa. Mialoy tigian nagyang kaya mga gabon. Ayakap kileta nurun tigian. Maalang-alang tigian si isang kaya langit. Na adna satima na gabon. Ayang aranian nagyang ta kumulo nimbus. Na ayakabasairan. Na aya mapapadala mo na ig. Na 300 milyon katunilada. Mapapadala mo na ig. Na anta tigian ni makaarnsan sa kakiltano tigian ng mga manusia o ditigyan sa Allah. Nagyanan tigian ang namapapadalam sa tigian ng mga ig. Na suwala to Allah Ta'ala tigian yung ditengka sa kapakaturunian si isang kaiyaliwa ulupa. Ayat tigian ako makalilit tigian akapuro apkepunan tigian ng nasatak ka igauran. Nasapulo agu 2,000 ka metros. Na umantigan ni satak si isang na igauran na igirap ya ka pekulaw Ta'ala na aya kabanda sa utakap pekatanayan si ikulupa na 500 agu 50 agu 8 ka kilometros umani sa kaura sa kapekatanayan. Kung guaid na sabab kulimu Allah askanya ni miad si kulangwan taman na si isang utakap pekatanauran si ikulupa na adnap keadno pa maakontaken si isang ananandu o din ang atmosphere si isa langit na kelbatan ng utabagarian sa kapakatanayan na makatanatiyan si isang kaelya o lupa na ay buataman akabagarian na 8 to 10 kilometers per hour na ipuntigin na kapakatanayan na limo inaluyulaw Ta'ala si isa Quran na padasibot nun abadi nyo kilayangan ng mga gabon. Asulaw Ta'ala na ay kira na petimo na pagkapunon tigyan suig ang makatana na limo Allah Ta'ala. So tigyan suig na makatana tigyan si isang dunia na limo tigyan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuyag tigyan sa mga lupa. Miyamatay na buhat yung tigyan ng utang mga ipangtu, mga pamamulaan, mga ungat tigyan na sapadan, ang bida-bida sa taama puno tigyan sa ikukapagagawa Allah. Yuto tigyan ang utasatak tigyan na ig, ang makatana si isang dunia, na berang-berang adinyan dimbeluyan. Makatana tigyan ang utaig, ada tigyan na warna iyan, naguda taamian, na makasimbur tigyan na gusto, buta, ada mambu tigyan na taamian, naguda warna iyan, na misa ugung tigyan so fertilizer, so timpla, ada mambu taamian, na makambuat unang utapiti berangan na mga unga sa padan ang berang-berang itaam. Makapambuat un tigin ng utakarot sa mariga amamis na makapambuat un sunganin biyang aliw niya ng mga unga sa padan lagi dumamis masem mapait. Ad tigin na ad naigyan ad man tigin na daigyan. Ad tigin na presko ad tigin na knabon presko ang utap kegangu.
palayad niya tigyan kaad na pun si ko Allah Ta'ala. Diyuto tigyan ang uta na mainom tigyan o nipay na dimbeloy tigyan o pamaabisa. Na o tigyan o ayang makainomon na seorang na ditman tigyan dimbeloy abisa. Ugaid na ugyong utaig alagid ng utamyainom ang utanipay na ayang makainomon na susapi na yapembeluyan yan nagatas. Sa timan tigyan na ugaid na tigyan di takdir makambubaya tigyan na suwalla pagkapuun na tigyan si kuar su Allah subhanahu wa ta'ala. Na pamulaan tigyan ng uta sa timan na ud kanyan na falikul habbi wan nawa kanyan ipakalunaw sa isang kanan ng mga ud knabatigyan sa mga manusia. Afara'aytum ma tastahrusun aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itirorotan ulo ta'ala abanyo di kailay sa mga babaso kaayo sa mga pamamulaan niyo bas kanu tigyan ipakatuon tigyan ang taakas kami. So tigyan so langon na pamamulaan tigyan tigyan na nga nasa timan tigyan na ud na ay butigyan na makapaparsan na subusulo ta'ala. So tigyan so mga kayo naknabatigin ay kapagtuyan na ubapuon ko manusia kasubutigyan so Allah subhanahu wa ta'ala ipagagaga sa kapakabuatan kaya piti barangan tigyan na kayo. Ano niyang pasawan? Mana-mana martigyan so mga manusia sa ikukapasangiran na diran tigyan maswa so itkidi ulaw ta'ala sa dinyan di kang gira-gira sa isang kayang mga kaadniyan. Wa kana arshuhu alal ma. Buwan itigyan ko dapat na kaadn na andeng na maad sa wala si ko arsyan si isang utaporo oig. Skanian tigyan ipagampaganay ada tigyan na puunan yan. Naskanian imurepori ada kapusan yan. Skanian tigyan sumarayag naskanian sumasuln. Katawan yan sumarayag nagu katawan yan sumasuln. Datigyan na mapagma si ko kata wala. Mlagi dumaito anta akamala masuln anta katigyan na marayag. Si tigyan kumasa tigyan o Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu an na antigyan amyauman yan si isang utadin yan di kandidalakaw si isang utakagagawi awalay na miyan nagyan ang utadikang bitire ang uta mga tao si isang utasulda walay ang bataa atigang utaina si ikawataian sa uging katigyan sa ang kananagatas kaano to makadakal lakap kilayon na aya ini sembago no watayan na haytigyan inaakan ini sa parak tanu tigyan o Amirul Mu'minin ubatano ya dinggulawla na ini sembago no inaayan na anditiyan si Umar kadikan yang bukailay na ini sembago nang utama ito awata na benar tigyan ko dita tigyan kailay Umar na pagilayin ta tigyan wallah so tigyan so wallah na daama pagmaun tigyan api anto na uno na masa anda tigyan matatago, masul marayag, matanog, anta akak na ba matanog na palaid tigyan kunag nagukatawan wallah. So tigyan so Allah subhanahu wa ta'ala, napitiro yan, adan tigyan amag tunga, o di na muntu dambit yarai, aduwa kataw inunta na ikatloiran so wallah. O di na pat kataw inunta na ikalimayran so wallah. Taman tigyan san sa kaito yan nagukadakalian, na palaid no to katawan wallah, nagundudun sa wallas kanya ni matauron na pinutul niyang kiran ang utagal bakiran si isang utaalungan amawri dati kaya na mapagma amay tubo si kuwalla si tigyang ko orian ang uta kasisiin niyang ko arsyan na piyakarayag man walla wantaas kanyan inna rabbakumullah mata-mataan na ayat Tuhan niyo na sa walla kanyan tigyan imyan si isang kaaya dunia si tigyan ko soldo ng gawi na inad tigyan niya inad niya manang kaya mga bituon suulan suwalungan ako sulangon tigyan upama si isang kaya alam na inad na tigyan ulaw tala makapapasyunot si ko kabayaan yan na oriyan tigyan o kiad na niyan si isang kailangon na kaad raksun su mga ulan suulan su bituon gitigyan ng kailangon na pkilay tano, di tano pkilay ang mga kaad na tiyaluan si Ranulaw Ta'ala. Sa ubay kano, malagid o pagyug kano ang taakadi. Natanan siran miya kasmbag apalaya kambin pusyunot si kukabayaan kahikad na nami. So tigyan so Musa alayhi salam, na inisian yan sulaw Ta'ala,
Anto na atigyan ikidi kasi isang kaya petulapis sa langit, nagupitulapis sa lupa, amay ko palayasiran mungkir. Na aya ini sembagun walau ta'ala, nambuka anak kira nang utasati mana kaadnakan, na makaisaysan yan malamedang kapitulapis sa langit, nagupitulapis sa lupa. Natigo mo sa ya Allah, na ande tigyan matatago ang nakaadn ka, na ini sembagun walla na si itigen matatago udi na puun si iko talyong apad ko mga talyong akan udi na talon apun ko mga talon akan miya ka puun sang utasati man na talon agyong tatalon na puun si sang tatalon wallahu ta'ala na ande tigen nanan matatago na tigo wallahu ta'ala ang matatago tigen si iko ilmu apun si iko mga ilmu akan wama utitum minal ilmi illa qalila mata-mataan na kay ito ang kaya sabut kataw inibgertan wallah ising katingin ng uta manusia operay matangka na mag-anakap sumbaganian sa dua matakan pera teman itangilang ka na tigin na dua at tangilakan pera teman nilimang ka na tigin na dua limakan na ising kaskanian operay kada kalubukyan na mitaman so katao manusia pera tigyan ni kada kalubuko manusia ipun tiging ko paganaya kaya tuirun sabuk na taman ni manto na taman sa kapatay niyan ay butigyan na matausan tigyan na sa wallah so tigyan sa oran na pagkatoron si isang utasatiman tigyan no pamamablang alupa na peray kada kalang utauran na pagkatana na ay buang matao si isang utakada kalian na subo sa wallah nagyong utauran tigyan na sopman so kala ang utaig so boli umang utaig na ay bukman tigyan na matauron na sa wallah napakauladang katigyan, naganapang katigyan o pamasaragun, sanguta may po saragun, na peray kadakal, kala oran tigyan na tumyoron sa isang kaya dunia, ay butigyan na matauron na sa Allah. Oran tigyan ni na kumyaw na amasa, so oran ni manto, so oran si kupakataling umamasa, na ay buang matao ko kadakalian, nagukalayan na sa Allah. Kadatigyan na mapagmasi kulaw ta'ala. Na adintigyan upama asisti maulaw ta'ala agyang kaayapgang kataig apumanik si tigyan sa puro na aya kada kalian na 10 o 6 ka milyon at 16 o 60 milyon 16 10 o 6 ka milyon ato nila daig ay punik tigyan si isa puro apkada si isang kaaya dunia uman segundos uman ninapastano na mamanit kang utaig si isa puro napakisambiang manulaw ta'ala sa 10 o 6 ka milyon na ito nila daig po kapung sa langit ay simbihan si isang utap ka daig sa dunia anta tigin ni makapapaarsan udis wallahu ta'ala so wallahu ta'ala nakatawa na yan so langon napakasul si isang kaya dunia so pliw tigin si isang kaya dunia nagusto pagkatoron tigin na po si isang kaya langit na palayad na ng katawan wallah datigin na mapagmasik wallah والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره the sun, the moon, the stars are subjugated to the decree of Allah. Nothing is moving of its own accord. Nothing is existing of its own accord. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. The sun, it is said the surface temperature of the sun is 12,000 degrees Fahrenheit. The core of the sun is 27 million degrees Fahrenheit. Every second, the sun is giving off energy equivalent to 500 million hydrogen bombs. Yet, we have never heard once that the petrol has run out, the energy has run out, one pipe is blocked, it needs to be serviced. On the 25th of April 2004, if the sun rose at 6 a.m. exactly, then 1,000 years ago, on the 25th of April, the sun rose at exactly 6 a.m. And 1,000 years from now, if this world is existing, on the 25th of April, the sun will rise at exactly 6 a.m. Whose nizam is this? Whose system is this?
Ailahum ma'allah. Is there any other ilah besides Allah? Is anyone else doing this besides Allah? Allahu la ilaha illahu. There is only one Allah. There is only one doer. There is only one controller. There is only one sustainer. There is only one nourisher. He is the controller. Samad, totally independent of his creation. Samad, la yasta'inu bi shay. He does not take help from anything. La yahtaju ila shay. He is not in need of anything. La yadurruhu shay. Nothing harms Allah. La yanfa'uhu shay. Nothing benefits Allah. La yaghlibuhu shay. Nothing overpowers Allah. La yakhfa alayhi shay. Nothing is concealed from Allah. La yu'jizuhu shay. Nothing is beyond the qudrat and the power of Allah. He is ahad, alone, samad, totally and completely independent of his entire creation. The entire creation needs Allah. Allah doesn't need his creation. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa hayyakum wa mayyitakum wa radbakum wa yabisakum kanu على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Allah calls out to his creation, O my creation, O insan, O jinnat, O birds, O insects, O animal, if all of you become like the most pious person amongst you, ما زاد ذلك في ملكي شيئا. This will not increase my greatness not one bit. Allah is not in need of his creation. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa hayyakum